Kubor nakaslem jong unongsan hima. Jawab lang nga kendap tu besar kong mau mana? Kenapa je? Entah si Andrew Buje. Hai siya kong mau. Ajong Syah. Hajok sahi perbangimi kipos ne perkumna. Apa bisa apa Ajong Syah dong mission. Jam lo pergi kipos kidang yat ne kijang me kipos. Hadin balakawang telak blok lut ni kan. Jam lo mas baik dia lang. Benar bakawang kata lah. Tip bakawang tip sino new sino ki bakawang tadi ki rusim kebu ya. Kabos bana bakit dia ki bana taki breu. Baki nama dan haknya nama Sam. Labun ba masaw bakong mau ta labun. Nong tasning ba kadi bakit inong tasning mau Sam. No. Tega kiladon em ba masaw por bakawang mau. Tangkayil apa itu? Baik dia. Ba masaw kiladon. Adu man ta empat report ba masaw. Kani kay boss tang kaway na katuli ba sa ko. Ano sini? Tanggaway ka boss pa siya kawang. Lo por ba syong ipay ba kan? Por ba syong ipay ba? Kasong pa por bulit hay. Oh por mulit hai. Pero ang tubi nila po kumba. Spoja gitu spoja. Tapin leg no men tapin leg no sa snong hi tagi breu na. Agi lalit hay gitu. Ka takimau kiwan kibahya na mari takimau. Kadun patigit. Mau. Labun. Mau he. Mau he. Armut breu di kawang. Oh aru breu bang kawang mo. Long artin kawang. Kawang. To. Ang ngayon ki ba kawang mau yukini ki nung kersan jonga. Kamu nanam le ginom FR. Kinmap yakin nama kip ega pakile na. Ginom na bande ada resmi yaki. Ginom na bande bre. Ble map yaki. Ma. Ginom le ginom resmi yaki. Bre bale tikit ma. Mo jile se kita ting ya darali mane so phi kai. Phi galong ni. Wanong ting ya darali ru kumno kampat de dekat election sebut nak lacai lah cikni de kemal de ting jipur breu bi sarai. Lantik kiting sama sebenarnya kan digit tening kita rensu umno.